Sanibona zamani Zulu Nation, welcome to another episode of Funda isiZulu zonke izinsuku. Namhlanje sizobuka futhi i-episode ye-Daily Dose of Internet. I-channel engilithanda kakhulu. Ngilithanda kakhulu Daily Dose. Manje asiboneke. Hello everyone, this is your Daily Dose of Internet. This company created a type of material that can bend light to make the object behind it disappear. Nazo, hayibo. Isimanga lesi. Isimanga umhlola, hayibo. So kushuthi le ikhona like into sengathi ingilasi. Iglass nje, ingilasi. Manje lento ithatha ukukhanya iyayigoba mhlambe ukukhanya igoba ukukhanya ukuthi lento emva kulo ingabonakali. So manje le video ibizwa invisibility is now real. Ukushuthi invisibility angazi yini yenzeka manje ukungabonakali yenzeka manje into ye Harry Potter le angithi Harry Potter une jazi ye invisibility manje lento iyafana asiqhubeke. Nazok so manje emva kule ngilas khona i-helmet yabona le isigqoko sani isigqoko mhlambe se cricket mhlambe angazi khona isigqoko esimnyama lesi ngaphambili bekukhona nas nje isigqoko simbala onjani lesisigqoko simhlophe njengalento simhlophe lesi sigqoko lesigqoko sesibili nazo simnyama lesi sigqoko khona futhi khona na indoda asiboneke ukuthi kwenza njani ayibonakali nje indoda le ayibonakali. So indoda ihamba emva kule ngilasi manje uma esemva kule ngilasi awumboni mhlambe ubona kancane ubona sengathi khona into but awumboni kahle asiboneke futhi lento. So na indoda iyahamba awusamboni khona into encane enyakazisayo. This hunting dog was searching. Thula wena. Okay, so khona into encane ubona ukuthi okay khona isimo khona something enyakazisayo kodwa awumboni kahle. Nazo isimanga leso i-technology imnandi kakhulu. Okay, asiqhubeke. Searching for prey when it accidentally bumped into a pack of wolves. The wolves ishu ibhadi leli ibhadi kakhulu ibhadi bad luck. So le ikhona inja bese khona angazi ukuthi iwolf yini ngesiZulu kodwa ukhona impisi i-hyena angazi iwolf yini mhlambe kuma comments ningitshele ukuthi iwolf yini. So le inja ibihamba ehlathini yabona ihlathi in the forest ihlangene nezimpisi ngizosho nje with some hyenas asisho ukuthi lento let's just make ukuthi lento yenzeke eningizimu Africa ayilendaba yeMelika lento let's put it in South Africa lenja ihlangene met up nomhlambi is a pack or a herd angazi ukuthi kukahle uma ngibiza lento ngumhlambi kodwa umhlambi wezimpisi of hyenas. Didn't attack the dog and were just a little curious. Okay.
So lezi impisi lezi, these hyenas, azilumanga inja lutho, bezifuna nje ukubona ukuthi hayibo yini le, sengathi impisi, this is like a hyena emnyama, impisi emnyama nje, azimenzanga lutho. Yahamba nje, yahamba, nayo enye, angithi izimpisi hyenas zinkulu kakhulu. So ngenhlanhla lakhe lenja iphephile, isafety lenja. Nazo-ke ngiyabonga kakhulu, sizobonana kusasa. Ngicela ni like ni subscribe. Ngiyabonga, salani kahle.